Alright! Amis na kayo? Maluwat ako palang miyabe at mi barkada oneng metong mong iglap mga sirangan kita pauli ning halalan ela pareuring manok da maliliari yan nung ninong presidentira. Para social media, may pamarantam lang, masyado lang tapat, kareng bubotura, makananupin kasi kayo pareho paniniwala, malyaring gusto ka, malyaring gusto yan. Otang umpisan ta na ing argumentura mi pamaluwal balas sing kagaling salita alang bisang pa'y sambut paulining debatira bahala ng masiray kami abera talaga dapat maniwala ka gusto nga ning sasabyan ko kung kinakamukha ko o ning ene apilit ko ito ikwatang gulo respeto na mo nung ninong iboto yun. Alright. Respeto mo, respeto. Alright. Sigurado kaya rin aning halalan mamagopra tamungan pangadita na muwing malinis ahalalan dapat mo itaing deserve na ring tao kang ninupang sumambut desisyonan ming sarili mo didepende ka ring palumong kandidato mabiyasa kang talakad ing sarili mo. Alright. Luguran ming barkada mo aliwaying boboto mo ibayan yuwing pamiyabe yun panayin tayo yung bulan ning Mayo. Alright. Alright. Respeto mo, respeto. Alright. Bye-bye.